cyumweru mu Rwanda mwumve nimba urutoki rukwiye gutunga aho kurutunga turahazi bitwara ko bari kuzahura ubukungu bakazamura imigabane ku isoko ayo mafaranga bakoresha n'ayandi n'ayacu n'ayanyu n'ayanyu oya twirengagije ubwo bukungu bari kumanika bazamura imigabane banatinyuka ko baturega bagashaka ko none kuturega ngo dushishubize inyuma asosiyete ariko icyo dushaka nuko abantu bareshya abantu bakavurwa bose bari kwigaragambya muri Amerika tubabwire ngo iki game over tubabwire ngo iki game over bari kwigaragambya kuri leta batangiye no kutwita ngo turi ibyibe bikorera indani mu gihugu nanone nibatwite ahubwo amafaranga bakayashora mu ntambara abantu bashonje hano hari umusore waje icyo bazi ni umururumba no kunyereza umutungo nta kindi none ntacyo mufite kubabwira mukivuge bakivuge nimba abayobozi leta zunze ubumwe za Amerika batakubaha abaturage ba Amerika n'abaturage ba Amerika ntabwo bazigeraho baha guverinoma yabo mu gihe guverinoma itabubaha bari kwigaragambya menya babafungiye sho nabo muri Amerika turi niho biri kubera meze bite abaturage bari kwigaragambya Liam Neeson uyu musaza ni icyamamare yagukiniye Tekken ariko Tekken wazipfubura we ko hari ukuntu bagiye babeshya barabasobanuze no barabeshyaga barakwereka wa mugore uyoboye imyigaragambyo ari kugenda areba abaturage ibyo bari kubivugaho arayikinga comment baramushyigikiye leta yacu tuyibwira cyubabwiza ukuri uyu ni ukuri yabigaragambya taxi musigana none wanwaza ndakwiyamye nakubyiye urenda byitwaza ni umukobwa yiriwe karakuriya bigaragambyaga ni ububiri inyuma avuga atari ko leta Flippy mada sorry about that umbarere kubwibyo hope it won't hurt my rating nizere ko bitari buze gutuma utangisha kiranga bahita bamugonga bisa nkaho umugabo umugonze turi nguyu musa uyu ntiyikanga turamurangije waragenda ugatuka leta ya guverinoma ya Amerika leta ya Amerika ugatuka abayobozi bayo kobwa yise yicwa n'impanuka yapanzwe barabuke bavuga ngo umuntu yishwe n'impanuka kumbe bakise gute bakise black light ndagira ngo ukurikire filimi narakubwiye ngo iyo bigeze ku kintu bita gusobanura filimi nyiguha uko bayikinnye 100%, kuko iyo twumva izindi ndimi z'amahanga ntabwo bidusaba gukora iyo bwabaga nakoze abanyarwanda mugira imana kuba imana yaratumye mvukira mu Rwanda njya nibaza East Africa ntarimo ukuntu yaba imeze radio yayivuyemo East Africa ubu njyewe nyingisi ibaze East Africa idafite roke na radio muyibaze barakwereka Liam Neeson umusasa muzaye dore nguyu umusaza yarahatwitse kuva kiri umwana mutatwika n'uyu munsi arinza asaza twika n'umuhitinzi Liam Neeson arafuna umusaza barakwereka ari umudoka sinzi ari kwerekera he agenda akomeza acunga inyuma areba inyuma ku karotroviseri kareba inyuma agenda gikoro bya hato na hato ese ngo ntaba yizeye ameze nk'inariteri intambwe eshanu igahindukira ikareba ntago nakurikiwe mujye mumbona iyo ndi kugenda gake nk'umuhiti nongera ntera nta hako nino barakwereka tuvuye kuri umusaza ari kwerekera muzedura aho yaje umusaza aragenda yububa nibiriya baba bafuka kandi umuntu wububa ngabonwa n'uwa musoka mwabigwari polisi iri hano imeze nk'aho iri hanganye n'abaturage turashaka iriya maneko irimo indani mwese musubire inyuma kure y'imbunda n'abaturage tuhereze iyo maneko tuyice iyo maneko tuyigaburirize imbwa zacu hano hari uwaje hari abashinzwe umutekano babiri abaturage bigaragambije ari benshi ngo barashaka amaneko yaje kubaneka iyo snitch man
bari bagenda bavuga n'abapushayi bakorera ina muze yaciye inyuma kuri yanzu bari kuvuga ngo uri masoke Robinson special guy. niwe musore ukora Robinson Imana ishimwe hano wahamagaye ba sheriff bina I must have called it in when I menyara umuntu wabahamagaye wundi revolver at the crazies. gico nakoze nafashe agapistoli nataye umutwe urebe uyarabanza riba hirya atera imibare ibintu byose biri hano hari amazari hakurya iriya hari udwari tera imbere muze I didn't do anything. wakoze iki nta kintu nakoze mbe hano hari uhari bavayo n'imbunda muze yaritsimba umukobwa hano afite kari forufa ariko yavuga These crazies are about to bury you in a nkurikije ukuntu bano bantu bameze barashaka kugushyingura uri muzima bwira byagenze biti I've been out here almost 2 maze imyaka 2 narashe kuneka bano bantu racist bastards. neka bano bantu bafite ivangura My head. byatangiye kumbabazamira nk'umusazi mu mutwe Floppy. mu mutwe I found a few bugs. barangije bansangana ibinini nanywaga kubera guta umutwe Special Agent Davidson. I need you to keep your wits uri special agent Davidson rekera gupanika It was your job. nari nzi kari akazi kawe This kind of situation. ko situation nk'iyi wayihagarika and I'm about to. ibyo nibyo kandi situation ngiye kuyihagarika katururi bivuze ngo uriya mukobwa yari yoroherejwe kuneka uno mugabo we abandi bamaneko bamwohereza imvura y'impundu bano baturage ngo bafite ivangura usanga ari ba KKK rero ni abazungu b'abahezanguni babandi bagira ivangura ryo ku rwego rwo hejuru umugore rasha kubaneka ngira hata umutwe mazi uzi kumara imyaka 2 uneka abantu ariko wagira ngo ubutegereje ko basaza ngo uzabone kubafunga bamuvumbuye kubera gutuma utwabona n'ibikorwa bibi bakora iyo wagiye kuneka abantu ari igihe ucece kukabareka bakajya bakora ibikorwa bibi bareba nta kintu wahita ukora ahubwo ugatanga raporo umugabo icyo yakoze yarajana gufatira gaze ngo zaruriye nimba rewo narabatambeshya sha ngo zikubye 3 nikajya mbwira pero nta makuru mba mfite nanjye nkahita mwoherereza ifungu urebe 3 ajya mbwira aracyane 4 urebe hakurino bani tumutwike mani no mujinga za kutuneka ati sasa maneko wavumbuwe yoherejwe imodoka ya sherifu barayirasa mugabo gufatira hano kino cy'amashanyarazi gishyira hano muri filime aza hano mu modoka muri filime fire okay akubise n'ibigaze yakurikiri hano bikangamo bane turebe ku nzu zacu barabaco tukiri baco bose baza kirano amazu yabo umugabo arayatwika bebe aho bagiye kurangarira muzese parika imodoka nziza hano kumanga hano Get in the car. njira mu modoka ariko nta bantu bagira mu modoka bashaka kwamamaza we aho muri filime haba harimo amamodoka nkajya mbatwikira ntume ku mafaranga filime ziribwa na miliyoni 5 ku cyumweru urasamye nguri bebe katururi byo byarabaye tugaruke White House. Listen, can we just cut to it? Are you officially asking for my help? ibyo tubireke uri kunsaba ubufasha Because if you are, kuko ni muri kubunsaba I think I have a few solutions. ndakeka ngo ufite ibisubizo n'umugabo All right then, I'll handle it. za ibyo ndaza kubyitaho We'll talk soon. turavugana vuba nturi hano The President's Chief of Staff isn't happy with chief of staff wa president ntabwo yishimye handling the millennial soapbox crowd. uburyo polisi isanzwe iri kwitwara muri kiriya kibazo cy'abantu bigaragambye Crowd control of the White House. none se FBI isigaye kontora White House And they want something. kibura bazo bahamagara Yeah. bashaka ibintu bikorwa Politicals are chasing their own shadows. abanyepolitiki ntabwo bazi kwirinda ibibazo byabo They need to smarten up. iyo bashaka kumara igihe kinini kuri manda zabo bagomba kubanza bakagira ubwenge First place, fear. When the people are afraid for their jobs or their wallets or their lives, they want Uncle Sam to protect them. ubundi abaturage mbere na mbere But puppets, kugira ngo bayobore neza ugomba kubanza ukabatera ubwoba kuko ngiyo bafite ubwoba bw'akazi kabo no kubura amafaranga ngo nibwo bagutega amatwi Gabe. ni byiza ko bagufite Gabe winwe Gibson bavugaga if I learned anything, this job is all about finding Creative ways of keeping the peace. tugomba gushaka uburyo nanone bushyashya bwo kurinda amahoro winwe FBI It's
Davidson ari he? Pretty shaken up. Uriya mukobwa yagize ubwoba. At the facility, she Namujyanye ku kigo. being cleaned up and debriefed. Babanze bamusubize ku murongo, bamuhe n'imiti bamusubize mu kazi. Deep covers are like the birds that keep Bano bamanikomeze nk'ibinyoni. nose. They wiggle and flop around a whole lot, but eventually they come back to their senses. Hari igihe ibyo binyoni bimenya idirishya biguruka bikagenda ariko birongera bikagaruka bigasubiza ubwenge ku gihe. Sasa uno mugabo akaza akora bamane kuboherejwe mu kazi ngo igihe bagira mu kazi bagatuma umutwe bikabacanga bitewe n'akazi batuma gukora leta batuma gukora mu ibanga. Iyo bataye umutwe byabacanze uyu musore niwe batuma kugira ngo agenda bagarure babasubize mu bigo bibagira inama bibafasha bagasubira ku murongo. Uvuze ngo leta nyine hari utuzi batumamo kujya kuneka gasanga umuntu biramucanze ibintu ababona abo bagizi ba nabi yagiye kuneka bakora. Iyo rero abo bamaneko bataye umutwe uyu musaza dore urugatamo dore uburyo rukinga dore uburyo rukinga yagasa umutwe ni ku murongo dore udukoto ukuntu tumanika kigera mu rugo inkweto agira imiguru ibiri yonyine imiguru ibiri ariko ubwoko bw'inzoga nywa bwo firigo iba yuzuye amayoga menshi akuramo imwe asubiza akuramo imwe akabitse ebyiri wabibonye muri firigo imiguru y'inkweto ni ibiri ariko amacupa ari muri firigo urayabonye. Reka nawe ugomba kuri ibintu bigufitiye akamaro. Inkweto se ni ibiki ufite inyota? Hey, urwunge ni ruba rukwiye kuba uri wawe. Ahubwo habura inkweto buriya ari ku rwunge. Yesu ngo ari ku musaraba mu magambo yavuze ngo hari rimwe ryavugaga ngo mfite inyota. Kwera icyo gihe ngo abarara bagize ubwoba baravuga ati mu bintu tugomba kwirinda. Mu bintu byashenguye Yesu akavuga ati mfite inyota tuzirinda inyota. Nuko umurara yambwiye ndabwiye ati riko Yesu yari afite inyota y'amazi. Grandpa! Gunge. Did you go? I was checking the... Sogo kumeze bite? All clear? All clear. Mvuye kuzenguruka ndeko nta kibazo. Byose meza bimeze sawa nakuzukuru ke ni muzehe. Yavuye muri kare akazi aza kureba umwuzukuru we. Do kana ngaka. Stay at your place? I'd like to try a normal life. Kugira ngo uyu mwana se mujye kubana ntange mbibuze musanzwe. Nje mwisiye. Uri gushaka kwegura yego. On board with this plan? Kepo aramubwese gushaka kwegura mu kazi. Haven't even mustered up the courage to tell him. Na n'umuntu urabona umuhati wo kubwira boss we gushaka kwegura. Izi yasaziye mu kazi gushaka kwegura ngakamara n'umwanya n'umwuzukuru uyu n'umukobwa we. Maybe 1 or 2 weekends a month. The odd weekday if we can make that work. Ahari umwana waje umuma nka weekend ebyiri mu kwezi nkabandi kumwe nawe. A bit of the load off. Uriya mwana ni byinshi namugufashaho nawe rikura bizufite akazi kenshi. How? She suggested it. Uriya mwana rero binsabye. Thanks me. Arankunda nakuze She wants a male figure in her life. bigaragara ko arakana gakeneye umugabo nyine urabona na papa ko gafite kabona umugabo You nkanjye. get my love life? Not at all. Not your fault that deadbeat ran off. Maybe she does, but just not convinced that she... Uriya mwana aragushaka ariko ngiye sindabyumvisha neza. It's not that bad. Ntabwo ari bibi ariko. Exits. Exits. In this building, how many exits? Muri iyi nzu turimo imiryango isohoka n'ingahe? Umve. Umugore sinzi umukobwa sinzi impamvu abajije papa w'icyo kibazo. Iyi nzu yose turimo irimo imiryango isohoka ingahe? Umve. She makes rounds, checking to see that all the doors in the house are locked. Good. Iyo tugiye kuryama karakana kanjye kazenguruka inzu kakareba nimba natwafunze. Buri saka kajya gusuzuma nimba hagifunze. Maybe, or she could be learning it from you. Ahari niwo byigisha umwana kuba afite ubwoba yikeka azenguruka inzu. A stove, the electricity. Yoze ukarakana kagenda kakareba gaze nimba ifunze neza itari gusohoka kakareba nimba amashanyarazi ariho neza. Couple of years. Uriya mwana afite kandi imyaka 2 n'igice. It's under control. Byose bagira ngo umwana akura azi kubiri muri control. Paranoid. Iki gisaza sasa kubera ari igisirikare. What? Akana kafite imyaka 2 n'iki. The protectors. Cyo cyaratangiye ugatuza nugijya kuryama ujye uzenguruka inzu rebe ko umutekano ari wose nzikinze. What are you... Rebe ko gaze itari gusohoka ifunze neza. Mbega urusaza kubera kuba urusirikare cyane. Ubwirinzi cyatangiye kubutoza kana gato. Front entrance. Fire exit on the right. Ubinzi yose turimo mbona maze kuyisuzuma inyuma hari imiryango ibisohoka imbere hari ahandi nanone hafi ya exit umuntu yasohokera atangira kuba mubarira amadirishya yamubwiye Wasn't a great husband or father. ntabwo nigeze mba umugabo mwiza cyangwa papa mwiza sinabisubiza inyuma The chance. ariko umpaye amahirwe Be the best grandfather I can be. nabasogokuru mwiza kuri uriya mwana uko nshoboye Natalie, or you? ukabikorera na Talise cyawe ubwawe ubyikorera n'umukobwa we Gramps, I love it! so kano gatoroshe nagakunze papa kuyisaba kuri uyu mwana we yamuhaye itoroshi nawe ndebere kugira ngo akana gakomeze gakure gacunga umutekano w'urugo muzehe we mu burera atanga mbega ikintu bita umutekano nicyo kintu atanga umwana akagomba kwirinda
tubera tugaruke kuri no yo hano Pass. achira Pass! tanga pass ariko Sophia Flores' death is a tragedy. urupfu rwa Sofia No one's arguing. ni amahano yabaye But to call out Metro PD as criminal for not naming a suspect or divulging... ariko none twamagaye polisi yo hasi ntabwo iri kuvuga ko ari urupfu umuntu yishwe n'impanuka wa mukobwa for a wapfuye year because she was maze umwaka uriya mugore mwandikaho spearheading a movement for real change. uriya mugore wapfuye nubwo muri kubyita impanuka ariko ni umuntu wari kugerageza kuzana impinduka muri iyi generasiyo iriho Other than wrong time, wrong place, bad luck. uriya mukobwa yarari ahantu habi mu gihe kibi ni amahirwe mabi yagize arapfa dore kandi dore cya kimenyi barira gicitse umugabo uri hano kuri amaci The SUV had no plates. The rideshare driver was using SUV ubwoko bw'imodoka yamugonze nta plaque yari iriho kamera ntabwo yifashe bivuze ngo bari bapanze kumwica uriya mukobwa wapfuye The SUV was probably new. iyo SUV babona ari nshyashya batarayiha plaque Who couldn't use his real name? Who's to say? If we don't post something and make it news, it'll be like it never happened. nituramuka tutabyanditse mu nkuru sasa ikintu igitangazamakuru nituramuka tutabyanditse rero baraza kugira ngo biriya bintu biramera nk'aho bitigeze biba ni umukobwa wapfuye wari uvugiraga rubanda asa nk'uhanganye na leta Based on facts. Find them first, then write your story. mbere yo gusohora inkuru ubanza ushaka ibimenyetso bifatika bigaragaza ko uriya mukobwa koko yishwe cyangwa ari impanuka isanzwe yamubayeho ntabwo ari ugupfa kwandika inkuru ni kajete bari kumubwira arashaka kwandika inkuru ahubutse katurore tuvera tugaruke hakurino hano hari umusore ufite imbunda mu modoka ye umusore ari kunywa n'ibinini uyu musore twaramubonye filime itangira ahantu wa mukobwa yari ari kwiga kubwirira abantu ngo bigaragambye umugabo ari kunywesha ibinini inzoga bita United Gin yageze ku isoko noneho niyo rikeri iri kubinkorera umugabo ari kunyweshe we arabamukomangiye musore Hey, buddy, you can't park here. we hano ntabwo byemewe kuhaparika Okay. sawa Yeah, I'll get, yego yaparitse muri muveza reka imodoka nyakure n'abapolisi polisi umwe kure bano Done! afite imbunda we amaboko aho tuyareba Let's go, put your hands out the window! amaboko aho tuyareba ku idirishya Step out of the vehicle! iyo tusohoka mu modoka amaboko aho bayareba Put your hands on your head. amaboko ku mutwe bamubonanye imbunda muri Amerika nta muntu ugenda n'imbunda iba igomba kuba iri mu nzu yawe ku buryo umuntu agusanga mu rugo ariho wirindira ntabwo ari ukuvuga ngo urayibungana mu nzira ubwo nabwo uba warayisoreye ukora to cyawe paci musore jya ku nzego z'umutekano yawe to musore nimwe cyawe kubita leta kubita iriya ni imyaka muri nkoni yibarire imyaka 5 kubisereta baramufata umusore arafashwe kubisa inzego z'umutekano Up this routine. bino bintu umeze kubikomeza Walking out of here. ntabwo biza gusohoka muri iyi gereza no gukomeza gutya wa musore wakubise abapolisi wa mugabo yaje kumureba I'm here to help, but to do that properly, naje ari gufasha ariko kugira ngo mbikurure mu makuru what were you planning on doing? wowe uri gupanga gukora iki urebe bamufunze The police found booze, pills, and a handgun in your vehicle. polisi yagusanganye inzoga ibinini n'imbunda mu ntoki Thinking of putting a round in your brain pan? ese wari uri gupanga kwirasa Maybe you had to score yourself. cyari icyo washaka gukemura Someone? No. washaka kwica umuntu Jewelry store? oya Look, I ushaka wasn't kwima ikufe playing with the gun. I was... iriya mbunda nta kintu uri kuyikoresha On the passenger seat. I wasn't thinking... imbunda yari ku mwanya w'umugenzi Are you now? ntabwo natekerezaga neza none se uri gutekereza neza muzehe aramubaza yitonze avugaga uyu musaza All right, Dusty. My time's up. sodasti ndabona igihe kiri kugenda You're welcome to stay, or we can stroll out of here together. uraguma hano muri gereza cyangwa unsubize ibyo ngubaza dusohokane Level with me. icyo nshaka uko tujya duhuza You doing? wari ugiye gukora ibiki umve I was going to talk to a reporter. nari ngiye kuvugana n'umunyamakuru nyagasani yaragiye kuvugana n'umunyamakuru wari ugiye gutanga amazina nta keza k'abanyamakuru simubizi se ugiye kubabwira iki Crane. Mike, sinyano bahise bamusura muri gereza uno musore wibuke uno mugabo we akaza akora no gukurikirana aba agent ba FBI cyaba maneko ba FBI bataye umutwe byacanze urumva umusore nimba akorera FBI akaba ashaka kujya kuvugana n'abanyamakuru urumva umuntu ashobora kuba agiye kumena amabanga ya leta hey Boss,
A nice, quiet, secure place. tugiye kujyana ahantu harinzwe kandi hatuje. And screw your priorities back on straight. bagugira inama wongera ugaruke ku murongo. Assign me to some small town field office where they can keep an eye on me while my soul. cyangwa bareta banyoreza mu gaturage ahantu bangire nk'umunyerondo ujye kuba ariho nkorera mujye mu ncunga. Promising career. uri kwangiza akazi kawe kandi watangaga icyizere. I like your commitment to the job. ndetse nkunda uburyo ukoramo akazi kawe. You're making a bad choice. ariko wari ugiye guhitamo nawe ujya kuvugana n'itangazamakuru. uyu mugabo we nuza kugira inama aba agent ba FBI bataye umurongo bashaka kuyagara. umuntu ushinzwe umutekano ajya kuvugana n'itangazamakuru iki. kari aho muhera mumena amabanga ngo leta yadutumaga turinda gutya ibyo bintu si sawa. Like you and me, we jya mwumva mbivuga. are drawn. The only thing to know is whose orders you follow. ufite amategeko n'amabwiriza ugomba gukurikiza. He's on the wrong side of the future. I don't expect everyone to cope with the mind games that come with deep undercover work. Once you're in it, it's hard to tell which way is up, down, right, wrong. kano kazi dukora ko kuba bamaneko biragoye kuba wamenya ngo ese ndi mu nzira nziza nayobye nagarutse ku murongo biragoye ariko tugomba kubikora. You do whatever you gotta do to me. I'm not playing by the Bureau's rules anymore. wowe nkoresha ushaka kunkoresha ariko ntabwo nongera kugendera ku mategeko ya biro. Federal Bureau of Investigation ngo ni FBI. Shit. ati biro ntabwo nongera kugendera ku mabwiriza yayo. umusaza atwaye yamfungwa bamutumye hari telefone yakiriye. urebe This is where my real education begins. unzanye kongera kwiga mu kiburamwaka se. baje kuri garidiyeri zana akaboko amukubita ipingu. kumbe muzehe ari garidiyeri na jori humu. Sanake. Oh, Bite. sorry I'm late. Babare natinze. Nari nkeneye kunyambira. I know you have to work. Ndabizi ko ufite gukora. You here all by yourself? uri hano wenyine. Well, not anymore. ubu rero ntabwo ukiri wenyine. It's our night. But iri we joro nijoro ryanjye nawe. answer your phone. baguhamagaye ntiwitaba telefone. Called mommy at the hospital. bahita bahamagara mama wanjye ku bitaro avurira. Supposed to sit tight. rero ubu ngiye kumutegereza kuko watinze kuza kumfata mama nawe ngari mu nzira ze. That doesn't mean you can't stay here with me. ariko ntabwo bisobanuye ko utagumana nanjye hano tugategereza mama. It's certainly. muzehe agomba kujya gufata umwana aratinda kubera akazi. nanjye njya ntinda kujya gufata abana ku ishuri. we mwana muto nagire A criminal? uri umugizi wa nabi. It's a crime to speak the truth, buddy. none se ni icyaha kuvuga ukuri nimba yari icyaha nibyo. kana kanamufotora umwana I wouldn't do that. wibikora wa ruzingo wibikora ibyana by'iminsi cyane cy'imyaka 5 gisigaye gifite smartphone Buttons. genda bishyira hanze. Looks like a fun picnic. rebe Who are these two? This is bano ni bande. and that's uyu mom. ni njye na mama nashushanyije. Which means that must be. bivuze rero ngo uyu nguyu ni njyewe. Silly bean. That's a stranger. wapose wewe ni umuntu ntazi ubu nawe njya mbona mu rugo gasa wikanga. What's a stranger doing? uwo muntu utazi se abakora iki mu rugo. Us? abaducunga tureba Why? abakurebera iki se. Been watching you? hari umuntu umaze iminsi aza kubacunga. I need sinzi to know. nkeneye kubimenya warwana zerakara. kana nyamara gashobora kuba kari kuvuga ibintu bikomeye atera umuntu nashushanyije undi njyambona mu rugo ari kuducunga. mbabare natari Important for you always to be aware, like I've taught you. nakubwitiye ko ugomba kujya wirinda sibyo. ni akana gato Anyone gisaza kana kimaze kukagira agasirikare. who approaches you, umuntu wese utazi uzajya ubona kwegereye cyangwa se umuntu uko cyita ubwira sibyo. Bad guy's gonna hurt you none se ni abantu babishaka kungirira nabi. oya you just think that. because mommy says your job is dangerous. mama yambwiye ko akazi ukora ari kabi cyane. She exaggerates. mama wawe arakabye cyane. Dangerous. akazi nkora si kabi. Things gonna happen to me or you. nta kintu kizambaho cyangwa kikubeho. Mommy? mama se Mommy. na mama mama vayo ni umuganga. Mommy! mami ni akana kitwa natali. Grandpa, bite grandpa nawe nikamwita kuko ariko akana kamwita. kugera no wa muntu yari yazanye hano yacitse. Hey, yacitse ku kanya bona hari igikamyo kiri kumucaho. Hey, Don't do this! dusty wibikora ni maneko FBI ugiye kuvugana n'itangazamakuru. hari amabanga ya leta ubusanga agiye kujya hanze. Myra, does he live in a castle and have a heart of gold? He's on line 3. hari umuntu uri kuguhamagara kuri nimero ya gatatu. Leah Flores for instant arambwira ngo ufite amakuru yerekeranye na Sophia wa undi Sophia Flores wa undi umaze iminsi apfuye. headlines. Hey, Tell me what it is. bwira bimeze bite. No. oya Just do it over the phone. ntabwo nabikubwira kuri telefone. Always listening. abari kunyumva ibyo ndi kuvuga iteka batwumviriza. rebe uyamukurikiye. Find someplace quiet to talk about it. ndagira ngo duhurire ahantu hacecetse tubiganireho. umusore agiye gutanga amakuru mu banyamakuru kandi ni uwa FBI. About 5 minutes. mu minota 5 ndabageze ku itangazamakuru cyanyu. amakuru ngo agiye kuyatanga. bimeze bite.
ahamagaye wa mukobwa w'umunyamakuru bita Kajete ngo niwe agiye kuyaha nawe undebere filime bimeze bite bamukurikiye hari amakuru atagomba kujya mu itangazamakuru FBI yohereje umuntu ugomba kubihagarika bimeze bite ibyo bashinzwe umutekano bakoramo akazi kabo n'ibyangombwa byose bijye mu itangazamakuru cy'ingenzi ko umutekano muwubona no kujya mu itangazamakuru n'abagizi ba nabi hari igihe babimenye bakamenya bati kumbe barinda barya bategura barya ntabwo bari sawa katurore umujyi hagati bimeze bite arakurikira uyu musore sinzi n'icyo ashaka kubwira abanyamakuru icunga imbere ugiye guhonga abantu muzehe katuye imodokani ni umusaza arashaje ariko niyo indwaye ni umuhatari aracyakurikirana abana bato binjiye mu kazi babwanutse bashaka kumena amabanga ya leta cyangwa se bataye umutwe bamaneka mbega bose bahuye n'ibibazo ze niwe ugenda akabafasha akabasubiza muri sisiteme ahantu babajyana mu kigo bakongera bakababurifinga bakabashyira ku murongo bakagaruka mu kazi bameze neza uyavuye urebe akamodoka arakegura ni ukwangiza ibikorwa remezo asiranse hariya zirishyura asiranse katurore bimeze bite urebe akurino arakurikirwa bimeze bite do Gerano Yesu Kristo ukibara wangiza sore kugerano yarakarenze muze yamukurikiye ni umusaza ariko afite imodoka nziza afite n'uburyo ayizinga mukabona ko umusaza gishoboye akazi Liam Neeson cyamamare bebe suravayo muze arashaje nanabona umusore ngagiye gutanga amakuru umusore kuvuga ati umutima nama wanjye ngiye kuwubohora mbega awoze asa neza mu kuvuga ukuri ese nuko kurashaka kuvuga barakwereka umunyamakuru kazi Kajete aje kwakira inkuru abasi iyo bamenye ngo ahantu hari views simuba bita Kajete Let's go somewhere private. nakurikiwe tugende Who is this all about? ntabwo napfa gukurikira This is really important. We're gonna have to do this another time. urabizi ubwo nzongera ngo uhamagare ubutaha ndagiye urabona ko byakomeye kugira hano abona igisaza gikurikiye umusore izi views arazibuze tu aca muzehe arabibona muzehe kurabona kari akanyamakuru uriya munyamakuru buriya nta makuru bamuhaye Kajete yikangamo ibi bintu biri seriye ubundi kirazira kujyana inkuru n'iki wibaraguza ku itangazamakuru ntabwo ari sawa Last person on the planet I need talking to the press is Crane. umuntu wa nyuma nshakongera kuvugana mu itangazamakuru ni Crane. Mental facility. Yakagombye kuba yamaze kugera mu kigo cy'abasasi. Natalie School. ngo wajyanye ngo umuntu wafashe ku ishuri rya Natali. I'm sorry, I wasn't thinking. Bari ntabwo natekereza sasa yaje gutanga raporo kuri bosi aho kugira ngo afate imfungwa bayijyane kuyifunga bayiganirize yijyanye ku kigo cy'umwana niwe yamucikiye. We were crossing the line. Must feel nice to be that naive. Menya ari byiza kwigira ikigoryi gutyo. Just that he's done following the Bureau's rules and based on his little truck stuff. Kurikije ibintu abonye akora bisa nk'atagikurikiza amabwiriza yacu. He's a live grenade. Uriya musore ameze nka grenade ishobora guturika akanya kari kukusa. It's heat from every direction. Akanya kari kukusa ashobora kuza kuba ari kuri front page cyangwa se kuri page ya mbere y'ikinyamakuru bari kutuvugaho. Margaret passed. Yeah, she had a gift. Umugore wanjye kuva yapfa Margarita ntabwo nkibasha gufunga ino karuvati ni bwa babwita ngo icyarya ubune. Your fingers, not like you. Are you all right? Yeah, I've just been feeling a bit distracted. Maze imitsi numva meze nkaho ndi kurangara. Buddy, what's the trouble? Kibazo ki?
I'm trying to spend more time with Natalie. ndi gushaka kumarana igihe n'umwuzukuru wanjye Natali. At this point, Amanda doesn't trust me for good reason. kandi umukobwa wanjye Amanda ntago anyizera ko nagira n'ibihe byiza n'umwana. Actually, Gabe. umva Gabe ni boss. Thinking. natekerezaga Maybe it's time I hang it up. ari nicyo gihe ngo bino mbivemo. No. Oya shaka kwigura. Not an option. ibyo si amahitamo. It's been over 20 years. ukoreye imyaka 20. Never knowing when you're going to call. ntazi igihe uri bumumagarire. For how long. ntazi aho uzanyuriza gukorera cyagiye bizamara. birangora. Natalie needs stability and all. kandi Natali karakuzukuru kanjye gakeneye no kugutuza kakamenya ko mpari. Importance of family, God knows, look at me. ndabyemera ko famille ari iya mbere n'Imana irabizi. Do is crucial, important work. gusa ufite akazi gakomeye cyane ugomba gukora. Dangerous places, physically and bamaneko bacu bari ahantu habi haba mu mutwe haba no ku mubiri ahantu tubohereza. you to bring them back. iyo bataye umutwe niwe mba ngira ngo ugende ubangarurire. Horns. mbere yuko bamera amahembe. Saving good agent souls. mbega akazi nkora ni ugutabara ubugingo bw'aba agent beza. aba agent ba FBI bataye umutwe byacanze akazi kari kunanira. bashaka kumena amabanga nka kuriya cyasa biyahuza ibiyobyabwenge kubera akazi kabacanze ku bintu bagara ku murongo. More time with your granddaughter. Deal? twumvikanye ko numara kumfatura umusore Dusty ari uzajya kumarana igihe n'umwuzukuru wawe. mbega akazi kazaba karangiye. It is from when I met this guy. Do you have uyu musore gubahura nawe. Our security guards recognized him. It's the same guy who was arrested for fighting the cops. n'abashosegete barambwira ngo n'abapolisi ngo ino musore uherutse gufungwa agafungurwa. Better. Did you sleep at all last night? George se wasinziriye. Falling asleep. gusinzira ni iki? Just record your stupid games and watch them later. ubundi ntabwo wajya uri kodinga iriya mipira uba uri kureba ukaza kuyireba akazi karangiye. umunyamakuru yebera imipira mu kazi. I checked every police station within 50 miles of here. narebye kuri sitasiyo za polisi zose ziri muri mayiro 50. uriya musore ntabwo bigeze bandika kugeza afungwa kandi yari yafunzwe ariko nta dosiye banditse. Maybe they just let him go to avoid another police brutality charge. ari bamufunze bahita bamurekura kugira ngo bitaba birebire babona nta kintu yakoze gikomeye. Maybe you're right. ari uravuga ukuri. So what's the headline? makuru ushaka kwandika aravuga ngo The iki? draft, or even an angle. I just nta draft rimwe ndakora aya makuru. contacted me. He could be a legitimate source. uyu musore yamamagaye wabona yari agiye kuma amakuru atariho ivumbi. urebe ni kajete tuvuye hakurya iriya tugaruke hano. muzehe hari aho yaje. uyu musaza w'akazi akora ni ugutabara ubugingo ngo bw'aba agent batari niko we abyita. yaje hano ku nyubako bari yandi. yo So, none no bank or credit card activity? bivuze ngo nta kintu na kimwe yigeze akoresha n'ikarita ya banki si wapi. Yes. urumva iyo umuntu yaburiwe irengero rukuru banza bagacunga bakavuga ati se yigeze akoresha nk'ikarita y'akabikuza ahantu kuri banki. icyo gihe bahita babireba bakamenya ati yakoresheje nk'icyuma cya Nyabugogo yabikuje bagacakira muri ibyo bice. iyo umuntu uri guhigwa na leta ubundi kirazira kwikoreshereje umuntu bw'ubu telefone kubikuza ukoresheje ikarita bira mupangu wapi ni kashi. yatangiye kureba bya bintu umwana yashushanyije. nagashanya umwana yamushushanyije aramubwira ati That's a stranger. nibuke kandi akamubwira ati ubundi nashushanyije ni umuntu ntazi ubu ducungacunga mu rugo njya mpabona ngaba ducunga cyangwa se abatureba urabyita uko ushaka. mugabo icyo akora yahise azi iwabo w'umwana atangira kuhamanika. Grandpa! Hey, Pumpkin. Where have you been? At the park, flying my kite. wari nari ndi muri paka ndi kugurutsa ka kayiti kanjye. twa tundi abana bahuriza n'umugozi tukajya mu kirere twita kayiti. Oh, good job, Mommy. Go inside and wash up for dinner, please. jya mu nzu woge ndaje dusangire. With us, we're having uraguma hano dusangire. a pizza. batumye pizza. ubwo ni pizza. Pizza it is. pizza ni sawa turasangira. It's 4 times. dukubise inshuro enye. 4. You enye sure? urabizi neza. Go again. twongere. 1, 2, 3. do ubundi bakubita gatatu niwe na sekuru. What are you doing? urakora iki hano? Installing nari security. ndi kubesitarira kamera. In my house? uri mu nzu yanjye Safety. kuko umutekano wa Natali n'uwawe. Just say thank you and
Some might consider that very sweet. nakagushimiye nkakubwira ni sawa Things like this without asking my permission. ariko ntukajya usuwanjye ngo umanike kamera utansabye urusha umusaza akimara kumenyeka akana kamubwiye ngo kakajya kabona umuntu ari kubacunga yayisaza mu rugo Is feeding her growing paranoia. umwana yambwiye ko ari umuntu ajya abona ni ukubera ko ari wenyine umutesha umutwe uba igihe umubwira ngo ajye ihora yikekaceka I screwed up on multiple occasions. ndabizi nagiye nkora amakosa inshuro nyinshi You know, I'm trying to fix things. ndi kugerageza kubikosora Need a fixer like you. umukobwa wanjye rero ntabwo akeneye ko umuntu ukemura ibibazo afite ari wowe Just like your mother. tangiye kuvuga nka nyoko Or after she left us. mbere se cya nyuma y'uko adusiga I'm worried about you, Dad. papa mpangayikishijwe nawe That's nta why. mpamvu yo guhangayika Because maybe you can't see it, but impamvu ufite guhangayika ahubwo ni uko utabibona ko ukwiye guhangayikirwa you know, when I was Natalie's age, your quirks were cute. yari umwana muto nabonaga uri umubyeyi mwiza Months. Waking up at 2 and 4 a.m. to make sure all the doors and windows were still locked. ukabyuka saa sita z'ijoro ukaza kureba mu cyumba cyanjye ko urugi rufunze n'amadirishya Your quirks aren't quirks anymore. gusa ibyo bintu ntabwo bigikora muri iyi minsi Deal with it. I sometimes wonder, rimwe na rimwe njya nibaza entertained you, or was it your dirty job? ese umaze gusazana uburwayi bwo mu mutwe buri gutuma umera gutyo ura wikangakanga cyane akazi kabukora gatuma Just please don't do anything else without asking first. izo kamera ugiye kwesitara iwanjye zesitare ndakwihoreye ariko ubutaha ntuzongere kuza gukora ikintu iwanjye icyo ari cyo cyose utansabye uruhushya hari umwana bera kuziragiye akagira urugo rwe we nka papa we ntabwo wemerewe kuza mu rugo rw'umwana wawe uruvogera biriya muza mwinjira mu nzu y'abana banyu mwibaraguza kumbe dore ba basore bano basore turabazi nibo umwe niwe wagonze umuntu wa mugore twatangiranye agapfa ni babiri wari umutwaye n'uwaje akamugonga dore ngaba Special Agent Wallace? Agent Wallace na Lockhart Come in. barinjira vuga sani bano nibo bishe wa mukobwa baje guhura na wa muyobozi wa FBI aba nibo bishe wa mukobwa ngo wari ukuriye abigaragambya bisobanuye iki tuvera tugaruke hakuri no barakwereka hano ni ku banyamakuru hari abanyamakuru kuganira ko Kajeta arababaye hari inkuru atari kubona neza Don't let baggy pants get to you. I just can't believe Sarah falls for his blatant ass kissing. nanone ntabwo nemera ko Sara kiriya kigoryi kimuganiriza agaseka ubusa n'ukuntu cyica akazi Found this on the police wire. bino nabisanze kuri polisi I think it is. bino abusore wawe ndakeka niwe wandi wamuhamagaye ejo bundi ngashaka kumuha inkuru ugeza kubihuza A dream date, but he is kind of hot. uyu musore ndabona ari bogari By the DC Police Department, considered armed and mentally unstable. uyu musore ngo polisi iri kumuhiga ndetse baravuga ko mu mutwe atarameze neza yasase But what do you want? nuko leta yatangiye guhiga wa musore ashaka gutanga amakuru bavuga ngo umutwe ntabwo yuzuye ntabwo ari muzima ni umusazi ari guhigwa Possession. Disturbing the peace. yaje kurara byigaho ni Kajete ngafite imbunda kiri hano ari uwa komanzi inyubako wa munyamakurukazi muze yaje kumureba Jones, niwe bita Mina Jones Maybe. ahari information about your story. ngufite amakuru ku nkuru ushaka kwandika Away. ya wa muntu wirukanse leta hano y'Amerika kumenya ko umuntu yashatse gutanga amakuru akakugeraho nawe wa umunyamakuru nawe bahise bamugeraho This isn't an interview. Please, turn it zimya ako karadiyo ntabwo njana ngo nkoreshe televiziyo arazimya You tell me. uriya mugabo ninde ahubwo we mbwira Made it. uriya wirukanka Why did you chase him away? kuki wari uri kumwirukankana Has he contacted you again? yongeye kuguhamagara Listen, umva he's wanted on multiple counts. uriya musore ari guhigwa ku bintu byinshi You're an accessory after the fact. nimba usa ahantu ari tubwira ahantu For ari stopping by and informing me. urakoze guca hano kugira ngo umuhe amakuru Finished, mister. Not an agent. ariko nta mwanya ngo ufitiye we utita umu agent He's unbalanced. uriya musore akeneye ubufasha ntabwo ameze neza mu mutwe Not our friend Dusty's problems. Guess you don't have a subscription to the police wire. none se ufite ibipapuro byo kuri polisi Are we done? turarangizanije kandi I don't know what his intentions were, or why he made contact with you. sinzi impamvu uriya musore guhamagaye n'impamvu yaguhisemo He's not a source for you to make your fledgling career on. gusa uriya musore ntabwo ari umuntu ukwiye kuguha amakuru ashobora gutuma kariyeri yawe y'ubunyamakuru ihagarara Nothing about me or my fledgling. we nta kintu nzona nta n'ikintu uzi kuri kariyeri yanjye James Van Dorn? hari umugabo witwaga James Van Dom uramuzi No. uya Mr. Van Dorn and his Well, Van Dorn. lived in a comfortable six-bedroom yaratuye mu nzu nziza n'umugore we Montrose Park. ahitwa Montrose Park Them and their 3 kids. bafite abana batatu Not enough for him. ariko ntabwo byari The bimuhagije thing for his secretary.
He made a mistake. yanaryamanaga na sekreteri we He disowned. aza gutera inda sekreteri we uwo mwana aramwanga uwo mwana 30. uba amaze kugira imyaka 30 Struggling journalist. ni umunyamakuru uri kuzamuka Sized apartment. uba mu kazu gato A cyane pseudonym. wandikira ikinyamakuru Demanded she spare him the embarrassment. ariko se yaramutaye kugira ngo umunyamakuru atazitwa igisebo yamubyaranye na sekreteri You sued for libel. Or fired. wa mukobwa uwo munyamakuru mvuganiweho mbega yashaka kumwumvisha akamuzi n'amateka ye yose ni umwana uyu mukobwa bamubyaranye na sekreteri saramuta kubera yari ifitiye undi mugore n'abana ni ukumwumvisha ko bamuzi neza n'ubuzima bwe na base For confirming that there is a story. Good night. urabizi uramuke umva muko He contacts you. You contact me. uriya mugabo ntabwo wamagara ashaka kuguha inkuru ntuzasohora iyo nkuru ahubwo nawe uzahita umamagara Don't play news hero. don't play news hero ntiwigire ba bantu bashaka gutangaza inkuru ngo bitwe intwari ngo barwaniye iki n'iki ngo batangaza inkuru zihanganye na leta y'Amerika ibyo bintu ntubyigire nimba udashaka ibibazo umuntu aguhamagara ashaka kuvuga amakuru kuri leta uhita uduhamagara nawe atari umuntu ushaka kubasebya hey ushaka gutanga amakuru ku biro bikuru ikigo gikomeye nka FBI isi yose utinye uyu ngarashaka afite flash hano afite flash drive We don't want trouble. Dustin ntabwo dushaka ibibazo Robinson just nakererewe talk. Robinson ashaka kubana nawe You two can work out your difference. reka tumugushyire mu biganireho Good plan. faya bani babicanyi twabonye bica umukobwa utavuga rumwe na leta n'uyu nguyu ushaka gutanga amakuru kuri FBI bamukurikiye bimeze bite ese FBI kucyohereza abantu kwica abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bimeze bite dore umwana nawe yakoreraga leta ariko faya yabivuyemo ndetse ari kuvuga cyane amakuru ushaka gutanga kugira ngo umutima nama wanjye numve ko duhuza dore amasasu bimeze bite leta yohereje abantu ngo bamwice leta y'Amerika ni umuyobozi wa FBI wabohereje ubwo ndi kuvuga ngo ni leta kiba ari ikintu kinini cyane natwe tuba turi leta umusore aciye isheni yakurikiwe umusore yakomeretse nimba batamurashe gaturure ngo arashaka gutanga amakuru hano hari umunyamakuru Guy shows up at my door and tries to intimidate me. umugabo wa FBI yaje ku muryango wanjye agerageza kuntera ubwoba Maybe he's not so crazy after all. anambwira ngo uwo muntu naduhamagara ashaka kuduha amakuru ngo tumenye ko ari umusazi kumva uwo muntu misi nabonye noneho ko atari umusazi umuntu leta izika ikihagurukira ikaza no kukwirebera umunyamakuru uhita umenya ko uwo muntu atari umusazi. Start adding some actual detail because right now the only story you're writing is in your head. wa mukobwa ngiye icyo mbona inkuru ushaka kwandika ni kuri mutwe gusa ariko nta kintu cyatari cyabaye. No. You're the eager one. Wari w'abantu bagira ishyushyu ryo kwandika inkuru ngiri gutwika hano hanze wasaze. We should take note of the obvious and then scrutinize what the obvious obscures. Byaba byiza ugiye wandika akantu ku kandi ukabanza ukitondera inkuru. I can't see. Kugira ngo ubashe kuba wamurikirwa ubona ibyo amaso atabona. Tread lightly. You've got a call. Urahamagawe uretse. It's your secret admirer. Ni wa muhungu we mwibanga rikomeye cyane umaze iminsi ushaka. Mira. Uyu ni Mira cyangwa se Kajete. Uri filime. Kumbura munyamakuru uyu mugabo ari kumucunga uyu mukobwa bambwiye atuye kwigira intwari yitangaza makuru ngo uzi kwandika ngo uratwika. Mukobwa Kajete yaguze akamotodo agendaho. Wa FBI aramukurikira. Bivuze ngo umugabo ashobora kuba yemera Kajete nimba yisemo kare umuntu yahinkura akayisohora. Refiri. Mbibutse ukeneye kwamaza ugasobanuye. Nimero uhamagara ni za zindi. Z'ikicaro gikuru cya Rock Entertainment ni ikicaro gikuru cy'agasobanuye mu Rwanda. Niho bibera. Rebe. Komeza imbere. See. Yo. Even in its best state, is but Nako no kumbera bari kuganira. in its worst state, it's an intolerable evil. Ibyo bintu ntago ari ibintu byo kwihanganirwa. Last night, Yazakurina. store a news program about today's state of the world. But you'd be wrong. Those words Kumbe dore umukobwa yahageze tayari ari kuhana amakuru na wa musore dore abantu baje gutangira amakuru. Refilm. drink them
umusore akimubona cishene barakurikira filime yo yababonye arabaza bari kuvuga harabaza katururi yo baby we got him. Sir, you need to slow down. Yakwa ufite kugenda gahoro. To! Security! Zirayobera. Ku musore. Mane kwa FBI. Security nkamwe. Sasa ni nukwanyi kandi kirashaje. Just like that? Ngwino ngujyane gutyo gusa si. You that's to kill me? Yakwereza bicenye ngo banyishe. You send anyone to do that? Nohereje ngakwica. Nimwe turushirwa amatwi cyane. You can't bullshit me. Nagwambeshe. Tera kana. Muze afite ukuntu. Funira mu mavi. Zeni ndwaye. Chana kumusaza kamaze kuzamo cyana kiramukanda akurya ganya takishen tagicho. You're slipping. You're losing your edge. Muze utangiye kujunyerera utangiye gusaza kabisa. I can help you come back with dignity. Nagufasha ukagaruka icubero cyawe. You can't run from ubuzima bwanyu burandambiwe. Find you, cut you off at the knees. Bazagushaka kandi uzabihanirwa na leta. You're telling this journalist. Ibyo uri kubwira abanyamakuru byose. That's 30 biraza kwitwa treason, biritwa ubugambanyi bw'igihugu. You're not thinking straight. Ntabwo uri gutekereza neza. It was all part of the job. You just got in too deep. Utangiye kwica akazi. We're killing innocent civilians, people that turi kwica inzirakarengane twoherejwe na leta. The Bureau. FBI, you know, the Bureau. Guteze. Bizute. Because I was one of the agents ordered to do the killing. Kuko ndumwe mu agent leta yoherezaga kwica abasivili b'inzirakarengane. Under whose orders? Ari ndugutumye se ngujye kwica inzirakarengane. Robinson, umuyobozi wa FBI. Ibyo uri kumureka birakomeye cyane. Umunyamakuru avayo. I'm going to prove it. Gendaza kubigaragaza ko leta iri kwica abaturage b'inzirakarengane. Dusty atarajya kure. Baramuha. Baramwica. Faya! Namuze ahubwo bashaka kumurasiramo. Gasani. Arishwe rikaravuza ati mpamvu ugenda gushaka gushyira leta hanze leta igidutuma kwica abantu b'inzirakarengane. Umusore bahise bamusaka bamukuramo ya flash drive. Do you know who those men were? Barabantu urabazi. Do you? Wese urabazi. They say to you. Dusty yakubwiye ngo iki? He was bringing yaratangiye kumbwira n'umusore upfuye. What was he bringing you? Yarakubwiye ngo iki yarakuzaniye iki? This is all my fault. Byose namukosa yanjye. Mira, look at me. Kajete ndeba. Was. Mbwira byari biki yaraje kukubwira. Documents. Yambwiraga amadokima. His amadokima ki? Ngo amategeko bamuhaye. Proof. N'ibimenyetso. Natangiye kumenya amakuru atarazi ko ari aba-agent batumwa kwica inzirakarengane z'abasivili baje gushyingura kandi ntabwo babikaza ushyingurwa shaho n'abantu bakiyupfiriye muri biriya bihugu. Hano muri Afurika twebwe harashya umuntu yapfuye ni show. Harashya Iwan umunsi naci nzapfa mbere yanyu nanjye rero yagenye. Dore Robinson ukuna muri buriya niwe muyobozi wa FBI. Uriya mwana ajya gupfa yavuze turiya Robinson ajya dutuma kujya kwica inzirakarengane z'abasivili kandi twararahiriye kurinda igihugu ntabwo ari ukwica abasivili ni ukubarinda. Something on your mind? Hari ikiri gutekereza? It's a sad day, no doubt. Ni umunsi ubabaje nta gushidikanya. But let's be honest. Katubwizanye ukuri. It had a few too many loose screws. Uriya mwana yaratangiye gutandukira. Until something
ariko yari afite azaza yeza mpaka ubwo hazaga Someone pushed him too far. cyangwa se ubwo hari umuntu wamusunikirizaga umwana akarengera. Still don't know who those two men were. bari abantu babiri bamwishe ntabwo bazi. At this point, we still don't know. natwe ubu ntabwo turabamenya abo bantu bamwishe. bari abantu bamwishe twabonanye n'uyu musaza Profis. ntabwo yari akwiriye gupfa kuriya. For him, you got distracted. icyabasha kubera we usa nkaho warangaye. We wouldn't be wearing these suits today. iyo uza kuba warakoze akazi kawe neza ntabwo twakabaye twambaye amasuti y'umukara uyu munsi cyangwa se twaje gushyingura. It's back where it needs to be. Plenty more souls to save. reka dutekereze abandi ba agent bari mu bibazo dukwiye gutabara nabo bameze nkawe bashaka kuyoba cyangwa batari gukora akazi kabo neza nta musore ujya kubatabara uzihavayo. katurore ibyo birabaye. What are you watching, Grandpa? urareba iki sogoko? Oh, nothing, sweetie. ndikora filime zasobanuye na Rocky Sweetie. Lammy should be in muzukuru wanjye nukura muri izo filime zonyine uzajya ureba za Rocky ziba zirimo ubwenge niko yakabwiye. Come here. ngwino nguha uburere ubundi uzajya ubukura kuri filime za Rocky ngo niho uburere ababyeyi basigaye bohereza abana kubukura kuko baba bagiye mu kazi. I think I'm worried about you. ndakeka mpangayikishijwe nawe. You sound like your mother. tangiye kuvuga nka nyoko. To worry about. nta mpamvu yo guhangayika. mukana. Well. Yes. You know, some people live their entire lives thinking they're doing the right hari abantu b'ubuzima bwabo bwose batekereza ko bari gukora ikintu cya nyacyo. It means doing whatever is proper. ndetse niyo byasaba ko bakora icyo ari cyo cyose Good guys always win. kugira ngo abantu beza bariho batsinda. One day you wake up and realize paka ubwo wowe wakeka gukora akazi keza uza kubyuka ukamenya ko the good guys are anymore. ukibaza ati se ubuzima bwanjye nabayeho ndi umuntu mwiza nkora akazi keza cyangwa ntago ari akazi keza. bivuze ngo uyu musore watangiye kwibaza ati se akazi nakoraga nako kurinda aba agent ni akazi keza leta yanumaga gukora ko gutabara bari abasore cyangwa ni akazi kabi. kuko nimba atangira kumva ko abamutumaga ngo ajye gutabara abo bantu umusore yapfuye avuga ati njye bantumaga kwica abandi. umusore watangiye gutekereza ati se ndinda abantu ndabahemukira nkora iki. atangiye kwishidikanya nimba akorera leta akora akazi keza cyangwa akora akazi kabi. katururi azi wari uzi ngo uri umuntu mwiza ukurera korera leta ukumva warwanyaga nanone abandi leta yoherezaga kwica abantu bakaza kubireka ni ikibazo. kajeta ari hano yabyiboneye barasa umuntu. jya mu rugo uruhuke ufate nk'iminsi ibiri akaruhuko. kajeta mira kitwa mira umukobwa yikanze baramubwiye ati izo nkuru wiyandikisha sha wa mwana we. kajete dore nguyu. Hey. tarajya kuri. Are you following me? tangiye kunkurikirana. Well, they did want to come see you. oya nari nje kukureba. umeze ute? Not so good. ntabwo meze neza. You like whiskey? ukunda kunywa se inzoga yitwa United Gin yageze ku isoko? Everything Dusty told you? ibi nibyo Dusty yakubwiye mbere yuko apfa. baje kunywa United Gin. inzoga iri kubikora ni whisky yageze mu Rwanda. icupa rigura make. wana kiriya cyuma kiri kunkorera akazi. karakayoga kari VIP kandi kuri make. babongera izindi United Gin babongera indi. Are you being followed? wakurikiwe ahari. tunywemo umugabo wicaye hirya. Story short, he was a deep cover agent in Miami. uriya yahoze ari maneko muri Miami. With the cocaine he was tracking. yari gukurikirana abantu bacuruza kokayine. And he was in the Everglades. ubwo namusanga nawe yari atangiye kuyinywa. For sport. atangiye kujya akirana rwana n'abantu. Friend? Not a friend. ni inshuti ntabwo ari inshuti ni ideni ahubwo mbamo. Saving his life. kuba naratabaye ubuzima bwe. uyu musore baragiye atabara ubuzima bw'abantu benshi abatumwe kuneka ibiyobyabwenge nabo bagatangira kubinywa baba maneko nabyo bibaho. yego gusa umuntu yatumwe na FBI kuneka abacuruzi ibiyobyabwenge ariko kugira ngo ubereke ko nawe nyine urimo neza ugashiduka babikunywesheje ukazatwarwa ukanywa byinshi noneho bitangiye kuremba akazi urumva kaba kakunaniye. uyu niho yinjirira akaza kugutabara akagukura. hari ibitekerezo biri kwisubiramo mu mutwe wanjye. Sometimes I can usually suppress the thought. Obsessive compulsive. Sometimes the obsessing makes me better at what I do. rimwe na rimwe akazi cyangwa ikintu ngiye gukora kumva ko umutima wanjye ari kiriho cyane nkagikurikirana bituma ngakora neza. What happened to you? byakugendekeye bite? I screwed up. nakoze amakosa.
I served one tour in Vietnam. I wasn't even 20. nagiye muri Vietnam kurwana 1975. muri 75 ntaruzuza imyaka 20. We pulled out all our troops and went home. ubwo badukuraga muri Vietnam tutashye na bato yacu Shooting with Robinson. njye kuri patrouille kumwe na Robinson uri usigaye muri FBI yego. We were talking about everything we would do when we got home. turi kuganira ibyo tuzakora ubwo tugeze mu rugo Corner into a dark alley. turi gukatanya bugogo This man about to bona umugabo rape a local woman. ari gufata ku ngufu umugore See, but it was obvious he was jya kureba ibyo arimo pretty bad. ariko ntihagaragaraga neza. I called out and he turned towards us. tuvugije induru umugabo arahaguruka ntekereza ko anunze imbunda I shot him. mpita murasa uwo mugabo uri gufata ku ngufu. uramwica cyane naramwishe. Then what happened? nyuma bigenda ute The woman ran off. uwo mugore bari gufata ku ngufu ariruka Up to the guy. He was General Robinson umuyobozi wa FBI uyu munsi uriho hari kera ngo bakira abasore tujya kureba gun was a bottle of whiskey. wa mugabo nari ndashora utangiye gufata ku ngufu umukobwa nasanze burya nta mbunda yari afite atari yaranunze ubwo yari afite icupa ry'inzoga. Commanding officer. Robinson yari atuyoboye Robinson didn't. nibwo napanitse mu mutwe ariko we ntiyapanika. What was that night? Walk away, walk away. Robinson cyambwiye yarambwiye ngo vana uhunga genda uko wishe umuntu ndahunga. Robinson joined the FBI. Robinson ajya muri FBI turaburana 15 years went by in the phone line. hashize imyaka 15 nibwo numvise telefone y'isoniye arambwira ngo baramuzamuye If I would work directly for him. arambwira Books. ngagiye kumakaza Said it was his job to protect the bureau and mine to protect his agents. arambwira ngo we ngo ashinzwe kurinda aba agent ba FBI no kubakurikirana n'umuyobozi wa FBI Hindsight. wagiye kumakaza ngiye aba agent bananiwe akazi ngiye mbakurikirana ariko ngiye nta kontara ngira muri FBI. Orders for a living. bivuze ngo n'umusore n'umugabo ntakorera FBI we aripotinga ku muyobozi wa FBI niwe umuhibira akambega akamubwira ati genda uzanire umu agent uri hano na hano genda unkorera ibi n'ibi nta kontara ngira muri FBI ahabwa clearance gusa cyangwa akaripotinga ku muyobozi wa FBI. Than intimidating journalists. What other kind of bad stuff? n'ibindi bihe bibi ukora usibye gukanga abanyamakuru. Like? Breaking and entering. Extortion. Occasional physical coercion. rimwe na rimwe ngakubita abantu kwica. That's not on my menu. oya ibyo byo ntabwo biri kuri menu yanjye kwica abantu ntabwo njya mbikora nkubita abantu rimwe na rimwe iyo noherejwe aba agent nkavunagura nkabasubiza mu kazi. I changed my name not for my father and his family, but out of respect for my mother. ntabwo nahinduye izina papa yari yaranyise nkiri muto kubera kubaha papa ahubwo niciwe nari mfite mama wanjye wapfuye. Asked him for anything. papa wanjye kuva yanyenga nta kintu kimwe nigeze musaba. Changed my name to hers. maze gukura nahinduye izina niyita irya mama aho kwiyita irya papa. So, Mr. Block? none Mr. Block What now? none dukora iki rero ubu uyu mugabo nawe atangiye kutavuga rumwe na ba Robinson atangiye kubakeka kuba abica akazi. dore Robinson umuyobozi wa FBI umusore niwe akora reporting. What's Operation Unity? Operation Unity ni iki? Nothing that concerns you. ibyo ntabwo bikureba. You know, I've always respected my position in our arrangement. nawe siteka nubaha amasezerano n'ibyo dukorana njye nawe. To be the one who decides what concerns me. none ubu ni njyewe ugiye kujya mpitamo n'iki kindeba n'iki kitandeba. The truth, Gabe. mbwiza ukuri Gabe Robinson Gabe. Or even ask. ibyo bintu ntuzongere kubimbaza iyo operasiyo bita Unity. You are killing innocent people. nuko wangura umusore apfuye Secret program. yavugaga ukuri ko yica abantu. Unity. And when wigisha muri operasiyo yitwa with it, Operation Unity you had him killed. wohereje abantu ngo bamwice Dust niwe wamwicishije. uyu aramusaka yumve ko ntadukurura amajwi afite ntatwo mfite. Not having this iki conversation. kiganiro ntabwo turi bukiganire turakiganira. Need to come clean, Gabe. You're confused. vugisha ukuri Gabe. Our relationship. umubano wanjye nawe utangiye kuwangiza. You are my weapon. worankorera uri intwaro yanjye. Easy years. That's all I am to you. kuko imyaka yose tumaranye ngewe mbona nk'intwaro yawe gusa. Yesu Kristo. Have a short memory, Travis. Travis bisa nkaho utangiye kwibagirwa. Plucked you from your aimless life. ubuzima bwawe budafite intego ni njye wabugukuyemo. Special. ntugire ikintu kidasanzwe. I also have a detailed record of wibagirwe every ko law you've ever broken. Everything. mfite amadosiye agaragaza ibyaha byose wakoze. I would suggest you show me a little gratitude. icyo ngusaba nyereka ko unshimira ibyo nagukoreye. Anything that resembles a normal life. nimba wifuza kubana n'umwuzukuru wawe ubuzima busanzwe. Travis, there is no out for you. we kano kazi nagusigira ugasohokamo. We are in this to the end. kano kazi uzankorera kugeza birangiye kugeza ku iherezo. Say it does. kugeza igihe nzakubwirira ngo urahagaze. My end is now. akazi nagukoreraga ndakarangije none nta kintu nzongera kugukorera. uyu musore nta kuntu aragera muri FBI reportinga ku muyobozi wa FBI niwe akorera. uyu mukobwa adasigaye afite imbwa agaburira. Stay. 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 Stay.
lost. Sura kaza kavuyemo. Agiye kubaza ibyitwa operation unit bari bamwishe. Rebe. Hey, Pearl, what's news? Pearl, bimeze bite? Inkuru yawe iri guhitinga. What do you mean? I didn't write it. Uravuga iki kiyo nkuru nigeze nyisohora? Check the site. Reba kuri website. Nkuru yasohotse. Kajete ya nkuru amaze iminsi ari kwandikaho ngo yasohotse kandi uravuga ko atayisohoye. Kuri banabona inkuru ye, cya kigori kibita Duru bakorana inkuru ye cyayisohoye. Dore ngiki. Ya nkuru amaze iminsi yandika ya wa mu agent. I was just in the middle. Cyayanditse abanyamakuru bibana inkuru. Wanyibiye inkuru. And I didn't want the story to get too maze igihe udakora nayisohoye. Horseshit. You sent me home so you could steal my story. Wamaye ikiruko ngo nsubire mu rugo urangije unsorera inkuru Kajete aje kurwana inkuru ye bayisohoye yihikiye. The only thing I'm too close to is punching you in the face. Tumva nagukubita igipfunsi wakigurikiwe. Story. Guma kure y'inkuru zanjye. Wamaze iki gihe urakireba imipira kikabura kujya guhiga inkuru kigafata inkuru z'abandi banyamakuru kikaziba kikazandika kikaziyitirira. Iki kibye inkuru ya Kajete. Yebe. Kajete wo muri Kenya w'inshuti yanjye. Nta wundi nzi. She's not coming over. Dinner for her right now. Do you even know? Umwana mwohereze dusangire icyo kurya cyane inshuro ndikugitegura. What day? For school play that you promised to come to. Uyu munsi ku ishuri wibuke ko aribwo umwana ari buze kuririmba nabwo ntago wagiye. For the easy stuff. Nimba wibagirwa utuntu duto kuri uriya mwana urumva ko kuzashobora kumuba hafi. It wasn't one of them. Mugabo hano n'ibintu bitangira kumenika afite stress z'akazi tangiye kwibagirwa nibazo byo muri famille kujya kureba karaka kuzukuruka ku ishuri. I'm coming over. Urabizi ndaje. I want to apologize to her personally. Ndashaka gusaba imbabazi uwo mwana turi kumwe. Can't get out of your own way. Watangiye guta umutwe. Settling into an insecure, screwed up kid. Sinshaka umwana wanjye azakura adatekanye afite ubwoba. Wibuka n'umusaza ari kumwe n'akana karabwira cyo kuzenguruka inzu reka inzi kinzi umutekano wawe wicungire nibyo ahora toza kuzukuruke. Kandi umwana akura nawe yumva ameze nk'umusirikare nta muntu yizera akantu kandi acunga. Kandi ubundi akana kangana kuri akaba kagomba gukura kishimye kazi kabana ari beza n'isari nziza. Kari kwa munyamakuru wasohoye inkuru avuga ngo hari umu agent wa FBI ibiki ya nkuru babujije Kajete gusohora. Uyi nkuru yagiye arayisohora. Inkuru yayibye Kajete kubera kurwanira views arayisohora. Iyo nkuru nago FBI yabashimisha bagerageje no kuyikumira ngo idasohoka. Musore ari hano. Film bamwita Murinda Nkuba. You've reached Mira. You know what to do. Hi, Mira. Mira. Drew. Just leaving the office now. Ni Murinda Nkuba. Niko mvuye mu kazi. I'm shit for jumping your story. Umbabare kuba inkuru yawe nayisimbukiye nkayisohora. Feeling better. Umbabarire pe. Uyu kureba inyuma. Abona yakurikiwe. I've got to go. Urabizi mfite kugenda ahita kupa Kajete. Ni Murinda Nkuba. Yasohoye inkuru ya Kajete. Isebya leta. Isebya FBI n'aba agent bayo n'ibiki yakurikiwe muri iryo juru. Hey. Film. Ibintu byo gupfa gusorasora inkuru ko wiboneye katururi yakurikiwe umunyamakuru yitwa Murinda Nkuba yakurikiwe bimeze bite yakurikiwe ni kugasoma films.com filmu zisanga iyi filime yasohotse irijo kabari gashya yakurikiwe beza bitakura amashyira musi utwara akamodoka kabi Murinda Nkuba akamodoka kabi bwa modoka ujya kumenesha amavuta kakakongeza nibwo atwara bimeze biti yakurikiwe amagara polisi 911 tugufashe nakurikiwe ni ku muhanda ugana Nyabugogo guva mu Gatsata mutabare iki niki amagaye polisi bamukoza yakurikiwe ibyo gupfa kwisoresha inkuru ko mubonye yasohoye inkuru ayibye nabwo atari nawe yikurikiranye bari kwisora bamwisuriye mu rugo bamubwira ati ibyo bintu byo kwigira intwari zo gusohora inkuru ucunge sana ko tarajya kure bamukoresha impanuka bari bamukurikiye bamukoresha impanuka bamuteye ubwoba mpaka arenga umuhanda akora impanuka ni Murinda Nkuba
bagabo bavayo abasore babiri barabanza bareba uwo bagonze menya apfuye bareba n'uyu murinda nkuba niko murinda ngo harya ngo meze neza sinzi bibi bahise bamwica ijosi bararigobanyije n'abagabo badaseka gake gake bakora akazi kabo kuri FBI barayishinja kwica abenegihugu b'inzirakarengane bahita binjira mu modoka nziza bahita baca abagabo bambara udukoti badaseka nta kintu ngo gisekeje barabona hano hari recordings inkuru nizere kumeze neza kajete kuba inkuru ya nayisoye ya nijoro rwe muhamagara uri kubyumva mu ijwi rye hari icyamubayeho. No, I hear you. I see the dots you're connecting, and yes. Ndetse ndino kubibona ibintu uri kugerageza kugenda uza kajete baje kubwira umuyobozi w'ikinyamakuru. Suggesting that the head of the FBI had Drew killed because he... Kuzenga umuyobozi wa FBI kubera inkuru yasoye yicishije murinda nkuba. Yeah. Yego. Listen, honey, we're all heartbroken. Twese urabona turaboye kubera urupfu rwa murinda nkuba. It's probably just a bad accident. Ariko ishobora kuba ari n'impanuka yamubayeho. I don't know, whatever it might have been, but honestly, at this point, sitting here playing detective... gusa kwicarana mu kazi kacu tukigira nkaho turi ba detective barabashinzwe gukurikirana iperereza no kwinjiza ibyo bintu bya conspiracy theory ntago ari sawa akagambane gakorwa n'inzego zo hejuru n'iki Operation Unity. That's what Dusty called it. Operation Unity niko Dusty yabishembere yavutubwiye ngo niko yitwa. Crossing the line, killing innocent civilians. Ndetse avuga kuri amugabo Robinson umuyobozi wa FBI ngo yarengereye atangiye kwica inzirakarengane. My articles about Sophia Flores. Ndetse nanjye bashatse kunyica kubera ziriya nkuru nanditse kuri Sophia Flores uriya wishwe. Killed in an accidental hit and run unless... nawe wibuke ko yapfiriye mu mpanuka ya hit and run baramugonze bariruka bacaho. It's an accident. Kiretse nimba nawe atari impanuka yamwishe. So you think she was murdered by the FBI and that is what crossed Dusty's line? Bivuze ngo nawe biravugwa ko if what you're saying is true, all this right now, this could wipe out the FBI's highest ranks. Correct. And we play this wrong, we could both end up like this. Still want to pursue it? We're sorry. The number you have reached is not in service. Nimero uhamagaye ntago ibashe gucamo. Sinzi umuntu ari guhamagara nimero nicemo. We're sorry. The number you have reached is nimero ukomeje guhamagara nyirayo bisa nk'adaheruka no gushyira simukadi yayo muri telefone. Yarahamagaye baramuhakanira ati iyo nimero ntibaho ntinacamo. Listen, kureba kamera zimwe zitaye mu rugo rwe kwereka umukobwa we n'umwuzukuru we sanga ntago connectinze kuri telefone kugera mu rugo. Inzira rangaye injiramo shikuru umwuzukuru we n'umukobwa ahantu babaga imbere ari guhamagara zabo ntago ziri gucamo. Mr. Block, but your Mr. Block no longer goes to school here. Umwuzukuru we ntago akiza ku ishuri. Gasani. Did her mother say where they were moving? No. But her school records, they had to be forwarded somewhere. No, no one asked. Uretse umwana bamwimiye ku kigo ntibavuga n'ikindi kigo agiyeho. Wapi? Actually, we're given plenty of notice. Gasani. Muzabuze umwuzukuru n'umukobwa w'icyarimo. The hospital. Umukobwa wanjye Amanda yaruka ku bitaro ryari. Amanda yareguye ntago agikora ku kazi ku bitaro. Gasani. Abuze umukobwa ngo yeguye ku kazi, umwuzukuru yahinduye ikigo cy'amashuri ngo ntago aheruka kuza ku ishuri. Weruka kumva natari ryari. Wapi? Maze yaje gukora iperereza umwuzukuru we abura n'umukobwa we. Bimeze biti. Any idea where they might be? Nta gitekerezo cy'ahantu baba bari. So, no idea where they might be. Nta gitekerezo cy'ahantu baba bari. Muze yabuze umukobwa we. Uyaje kuri video itangira nk'imwe twatangiranye umukobwa avuga ati nimba ari abantu bakwiye gutunga intoki ni leta. Imbwa isohoka yiruka. Umukobwa ntaryamye. Film. Yo. Kura y'icyuma ni kajete mu rugo rwe. Umukobwa ngenda nagatinya. Umukobwa ujya gukingura akabyuka n'icyuma. Debere nawe ngo umukobwa dufite. Abantu barakomanga akabyuka n'icyuma ni umunyamakuru kazi. Muri Amerika. Debere. Hey! Futugo. Ninde? It's me. Ni njyewe. It's
It's okay. So. Pearl. Ni Pearl. Mbere mugenzi. Dinner? Nenje ngo dusangire ibya ninjoro. What am I looking at? Dusty Crane's rap sheet I pulled off the police wire. Ibyo na makuru nakuye kuri polisi avuga kuri wa musore wapfuye Dusty. Federal agent. Amakuru twamenye aho zari maneko FBI. His main system. To protect his identity. Bivuze ngo amakuru barakomeje kwesha kugira ngo barinde bimuranga. The only reason to do that would be to spread misinformation in order to discredit him as a potential source. Impamvu batigeze uko yagiye kuri polisi no kugerageza kugira ngo nanapfa bakomeze bayishira ibintu batamenya ko ari umu agent wa FBI wapfuye. I could buy that. Tangiye kwinjira mu banga akomeye. Film. Tuvera tugaruke yakorina. What did you do? Wakoze ibiki? Return. You ready to get back in the saddle? Witeguye gusubira mu kazi? Family yanjye iri he? How the hell would I know? Nabimenya nte? Find out you had anything to do with Amanda and my granddaughter. Ninde mukamenya ko arahuriye? You're gonna need more men. Nibura ry'umuzukuru wanjye n'umukobwa wanjye uraza kwitabaza abandi barinzi barenza abo. You're going on about. Ibyo uvuga nabyo nzi. I know you got a lot swirling around that skull of yours. Icyo nzi cyo muri ako gahanga kawe harimo ibibazo byinshi uri kwibaza ubu. We always had each other's back. Gusa umenye ko ngenda umuntu wawe nawe uri umuntu wanjye mwana. Now, let's go to the office and talk about saving souls. Ngwino tujye muri office tuganire ukuntu tugiye gutabara ubuzima bw'abandi ba agent. No, it's over. Nakubwiye ko ngiye nawe akazi karangiye. That's the wrong decision. Wona umwanzuro we kandi n'umwanzuro mubi. Excuse me. Kanigire mu kazi mwambura mukoro ahita caho. Last chance. Mahirwe yanyu. Where are they? Bari hehe? We're the FBI. Twe turi FBI. Don't involve ourselves in petty domestic disputes. Ntago FBI igiye yivanga mu tubazo tw'amafuti nk'utwo ngutwo two mu ngo umwana ngo yabuze ibyo nibazo bijya kuri polisi. Edgar Hoover once said in a public forum, no less, that the ibyaha bikomeye FBI bikurikirana bikomeye pana kubabwira ngo hari akana kabuze ngo ibyo bikurikirwa na polisi isanzwe. exist to substantiate the charge. Yaje kuri kuganira n'aba agent ajya tuma kwica abantu ni Robinson. If I were to say that in public today, I can just imagine the media would wash me out of this office. Ibyo bintu n'ukuri ariko mbivugiye muri public mu baturage wabona ukuntu itangazamakuru rinsarana cyane bakavuga ngo ni negure. But that doesn't mean it's still not the truth. Itangazamakuru rishyiraho igitutu umuyobozi ubundi akegura. Riba ari pouvoir ya kane nibwo bwo baba bafite hariya. As what we do may sound, history tells us that spilling a little blood is absolutely necessary to maintain law and order. Ibaza umuyobozi uvuga ijambo nk'iryo ariko. Ngo amateka tubwira ko kumena amaraso make ariko atari menshi biri mu bintu bidufasha nk'abayobozi kugira ngo dusigasire amategeko n'amabwiriza bikurikizwe n'abaturage. Yagasani ngo reka amateka avuga uwo ni umuyobozi. I may be out of line here. Siko bya bintu biba bikaze we. Would you like us to have a word with him? None se Travis nimba yatangiye kurengera wareka tukajya kumuganiriza. Umva ariko abicenye ukuntu babwira boss wabo. Travis nimba yatangiye kurengera wareka tukajya kumuganiriza. Travis ni wa musaza. Ubwo kumuganiriza nawe urabyumva nimba abicenye bavuze ari twagenda tukamuganiriza tukumva ibye. Ubwo nuko kwica. Abicenye se bakuganiriza iki? Bundi abagizi ba nabi barenze ntago baza basaze basakuza. Hano kwitangazamakuru no bari tumeje kwibaza ukurira ngo bari bikwire. The FBI agent's following us home. And then there's that. Fine. You want more proof? I'll just call the FBI and ask for an interview with the asshole that killed Dusty. Mira. Okay, njye no reka mpamagara kuri FBI bamensa interview ngane n'umuyobozi wa FBI mbaza impamvu yishe Dusty. Ibaze kaje ukuntu yasaze. Specifics who can fill in the basics. The who, the what, the when. And if we're lucky, the ikintu dukwiye kubanza kumenya mbere yo kujya muri FBI no kubanza kumenya impamvu no kubera iki niryari niki cyabiteye cyatuma umuyobozi wa FBI yicuriye musore. Cover up with another cover up and they'll spin it as some top secret. Tisa nuramuka utangiye kubisakuza barakomeza babishire nawe bakwica bakomeza babihishira. People need to know the truth. Abaturage bakwiye kumenya ukuri. Nanjye nuko nazo nekereza. Ntago kibitekereza. Undecided. Jukuru ngubu ntago nkibireba ibyo n'umuyobozi. In the happiness of the unknown. Sigaye numva nabaho ibyishimo byo kwirengagiza ukuri nk'umunyamakuru kuko iyo ushatse gutangaza amakuru menshi urabiziba. Bari kwica inzira kaninganiza abaturage bayobozi. Duceceke. That is messed up. Barengereye. Nyine. Nail these assholes. Abo bajinga bari kwica abaturage reka tubashyire hasi abo n'abanyamakuru. No phone. Uyu nawe naryamye akomeje guhamagara impande zose amenya umwana w'umukobwa ya Amanda n'umwuzukuru bari hehe Natali. Akuzukuru ke Natali. Bwa Natali wabufunze umutwe shaho. Protection. Bw'ubwana nakuzukuru kitwa Natali. Amanda and Natalie. Ndashaka Amanda na Natali ari
guhamagara ahantu hose yaba ari aho banyweraga aho basohokeraga ibyicungo biba hehe na he urakoze uzi nta hantu hose atari guhamagara umva buze umwuzukuru n'umukobwa we nta hantu udahamagara Block. Oh yeah, Mira, listen, now's not a good time. Kinaga ari igihe cyiza cyo guhura nawe Kashete umuhamagaye You have? ufite iki umfitiye iki Robinson's very capable when it comes to cleaning up his messes. Robinson ni umuhanga cyane iyo bigeze mu bintu byo guhishira ibibi yakoze Quote. nyina abisibanganya ku buryo utabibona ni umuyobozi wa FBI Person you want as a source. ninjye muntu wanyu mudakeneye gukuraho amakuru yo gushyira mu binyamakuru No, but my hands are dirty. ndabizi ariko nanjye hari ibyanakoze There, my credibility. nuko ngo nanjye nuramuka unanze kuko hari ibyanatumwe n'uriya muyobozi wa FBI gukora bitemewe n'amategeko hari igihe nabigenderamo I'm protecting myself. Probably wind up like Dusty. bitize ngomba kwirindira izina ryanjye cyangwa se nanjye bikarangira mbaye nka Dusty wapfuye bakanyica eshugana n'umunyamakuru I overdid it for almost 50 years. To make akazi mvuze imyaka irenga 50 wibuke nimba yaragiye mu gipolisi nako mu gisirikare muri Vietnam muri 75 kurwana adafite imyaka on Capitol Hill and in the White House. You can't let them get away with this. ntabwo twabihora ngo ibi byaha bibigendane gutyo Your wrongs. What's done is done. There's no going backwards. Then ibyabaye byarabaye ntabwo n'ubundi byasubira inyuma from abusing his power in the future. uriya mugabo ariko kwangiza imbaraga leta yamuhaye mbega ari kuzikoresha nabi He probably will. Remember, it's your job to protect. wibuke ko ari akazi kawe kurinda aba agent kandi uri kubakoresha nabi aramuzi ni umuyobozi wa FBI As long as I've worked for Robinson, I've never heard of Operation Unity. igihe cyose nakoreye Robinson ntabwo nigeze numva avuga Operation Unity The people don't talk out of turn. Maybe, but secrets this big can't hide forever. gusa ibanga nk'iryo ntabwo n'ubundi yarihisha iteka Robinson has a safe in his house. Robinson afite safe mu rugo iwe mu nzu And everything the Bureau touches. niwe ahisha ibintu bye byose by'amabanga yose atabasha kujyana muri ofisi ya FBI Security blanket. Ammunition in case anyone decides to turn against him. If there's a paper trail on Operation Unity, nimba hari ibipapuro bigaragaza amabanga cyangwa se n'ibi byose byakozwe muri Operation Unity bishobora kuba bibitse muri iyo safe iri mu rugo iwe ubwo niho hantu nyine bashobora gukura ayo makuru katururi bicanyi ngo baje kumuganira urabona bicanyi ukuntu baza kuganiriza bameze baraje ngo babiganireho dore ukuntu ariko baza ngo mubiganireho ubundi abagome ntabwo bajya basara ngo bavuze induru ngo uriya mukinga tuzamu oya ni gahora uriya muzehe kumbi inzu yisutsemo kare arabarenze amatara arayatsa abarenze ubona abana baje ejo bundi mu kazi bageze mu nzu ayiri hanze kure cya rocket launch hano urabe muzehe ahita aturitse imodoka bagendamo ya leta bano bana arabarenze batangiye kumwoherezaho n'ababicanyi babonye ko atangiye kutavuga rumwe n'umuyobozi wabo ndagira mukurikire filime mwambonye se mwambonye n'undi munsi ahita acaho What do you mean he blew up your car? urambwira iki imodoka yanyu yayiturikije grenade launcher. yayirashe Robinson dore nguyu I must never underestimate that man. uriya mugabo ntabwo nkwiye kujya musuzugura kabisa barwananye muri Vietnam n'iki gisaza n'iki cyabaye ikiyobozi gitangiye kwica abantu atangiye guhangana nacyo He's here. ndakeka ari hano As in my front door. ari ku muryango wanjye Not too busy. You might want to stop by. nimba mudahuze cyane mungereho muze mundebe ndabona ari iwanjye ni ukuvuga yivugiraga nimba mudahuze mwangeraho ubwo kandi nitegeka babahaye ati mubanguke They're expecting you. ntabwo nari mwiteguye
Got a minute? Ufite umunota ngo tuganire. Ni karibu. Ni karibu. Urebe. You sent them. I sent them. Wabohereje nohereje ndi. You know, if you were just honest with me, Nyamara ubwishe kuri. more respect for you. Nanjye nakuba. It's in a friendly pop-in. Bivuze ngo nagushe byaje shuti. All your files on Operation Unit. Ndashaka amadosiye yawe yose avuga kuri Operation Unit. Kura y'imbunda. Gabriel. Gabriel nyereka. Ni Gabriel ubwo ni Gabi. Niyo mpamvu bamwitaga Gabe. Ba Gabe ubundi usanga ari ba Gabriel. Are you really gonna shoot me, Travis? Travis ko kurandasa. Ndakurasa. I will. Ndakurasa. Afite safe mu rugo rwe. Ka safe kaba gakenewe rimwe na rimwe agafunga. Hey. Mugabo kumbe muri safe ye. Nta byinshi bira nimbavuze ngo umugabo muri safe yarimo amadokima. Ayo madokima asigaye bari kuri disque deal. Yako yo disque deal acomekana. Nta muntu kibika ibipapuro ibyo bintu bya kera. The world isn't ready to see what's on that drive. Isi ntabwo yiteguye kubona ibintu biri kuri iyo disque deal. It's better than the alternative. Ariko nibyo biruta kurusha biriya bindi wakora afungura dosivuga kuri dust. Muze ariruka. Rebe. Uyaramukurikira. Kugera n'abicanyi bamaze kwagera hanze tayari. Turi intwaro. Turi intwaro ari amadosiye uriya musore muzaje gutwara. Nta gisi ngo yiteguye kuyabona. Hari ibintu isi yose bititeguye kubona. Urebe. Muzera banza reba inzu yose. Acana buji. Saza akora akazi ke neza tuje nta guhubuka. Abicanyi bazengurutse inzu ye. Nta gupanika arabanza amena amazi hano. Amena itiyo. Amazi abameneka mu nzu. Nta gupanika. Abicanyi bagiye kumwinjirana. Barabanza akupa amashanyarazi. Abicanyi batarinjira. Bikangamo. Bano bana barusha akazi. Baje mu kazi ejo bundi muzehe yarwanye za Vietnam. Bicanyi barinjira. Zakura y'imbunda. Urebe. Mindani. Yo. Sasu. Musei. Sasu. Bisubiti. Yeah. Yo. Rebe. Ngimpiri. Bicanyi batoshwe. I recommend you walk away. Nabakiri inama yo kuvana mukagenda. Iyi nambara si yanyu. Taking orders. Mwe muri abantu bahabwa amabwiriza gusa iyi nambara mwayivuyemo katari yanyu mwabana. Urebe. We're just bullets in his chamber. Twe tumeze nk'amasasu ari muri chamber ye. Chamber ni ari amasasu yibikwa mu mbunda bayita muri chamber. Twe tumeze nk'amasasu yohereza akoresha. Ntabwo twitayo. Rebe. Fire! Fire! Do! Kigabo! Giteza mirwari. Masasu dore amacupa ya marikeri y'amave mu nzu. Ari abagabo mu nzu usanga bafite icyumba cy'amayoga. Kinini. Birahagije. Rimwe. Kabiri. Arica. Yo. Been done. Yo.
Yo. Rebe. Kichivayo. Fire! Fire! Tom. Muzee! Kubana bashamuka bagwa muri ya mazi ya Merinyi. Muri ya mazi ya Merinyi bakura yimbunda. Rebe ni babiri. Bari muri ya mazi ya Merinyi ni babicanye. Muzee avayo. Shiramo indi magazine. Masasu! Masasu! Yo. Yewe. Yo. Amashanyarazi arongera arayakupa. Uzi. Urebe. Arabishe. Icyo birabaye. Maze kubyibonera ko umugabo ripotinga amakuru. Atari umuntu mwiza ibyo bamushinja ari byo. Nimba nawageze bamwoherereza abantu ngo bamwice. Kibazo. Do. Muzee dore nguyu. Travis ni zinabi. Yakubititse kumbe nawe yarashwe. Yo. Kwerekana ruwaje. Who are you? This is Pearl. Pearl. Me, please. Don't shoot her. Kisaza na muntu kizira. Can we trust her with this? Kano gakobwa twakizera. Yego. Twakizera. Kisaza cyane kurasa cyarahumye kandi ntago gihubuka. Kivugaga mukaga twangizera. It was all I could find in this dump. So Robinson hid Amanda and Natalie in witness protection. Bivuze ngo Robinson yishe Amanda na karaka kuzukuruke. Exam. Yakoze Sam. Appreciate you looking. Yakoze cyane. Namubwiye aho yabahishe. Telefone yakiriye. Mubwira umukobwa we na kuzukurika wabahishe. Urge against you is so effing wrong. Gukoresha famiye yawe nk'urwitwazo kugira ngo kugereho ni ikosa. Compared to everything else he's doing. Character assassinations, political blackmail. Uyu mugabo yica abantu. Not murder. Ibintu agenda afata akaba yakoresha abanyepolitike bakomeye akaba yababwira ati mutagira gutya amabanga mbafite cyangwa se ibi bintu byanyu ndabishyira hanze ugasanga bakoresha icyo bashaka. Ni political blackmailing. Abanyepolitike benshi hari nafite ubaguyeho. Special agent. By Dustin Crane, special agent. You know that. It's deep info. Have you made... Yes, the target's name is Sofia Flores. At least a few hours a day, sometimes longer. Have you... Level of contact with an unsuspecting target. She thinks I'm her boyfriend. I think so. bamutumye kuneka wa mukobwa twatangiye arwanya leta yigaragambya kagenda mwikundisho birangira banakunda twari tumaranye hafi umwaka urenganura mukobwa muneka dukundana ntabwo yarazuriwe no she doesn't oya ntabwo yarazundiwe You can see it in his face. Urabona mu maso ye They were in love. barakundanaga bari mu rukundo bari banutumye kuneka umukobwa mwikundisha mwigeroshira birangira banakundanye birangira umusore amukunze ni wa mukobwa dore boss uramubona ariko ni Robinson igisaza ni bisaza rishaje ariko bihemuka shawo
Saza bishaguye mu kabishaje kanye kuri kose byaca n'isheni. Yeah. What are you doing? You're going the wrong way. Uri kujye ko wayobye. Dustin Crane was in love with Sophia. Warubise ko Dusty yatangiye gukundura mukobwa mutumye kuneka. Nervous he might complete her. The thought that someone with her influence might find out what you were up to scared you. You slippery shit. Wa mukaritasi we. That's why you picked her and then him. Wicishije umukobwa ko bona gatangiye gukundana na maneko wamutumyeho. You know nothing. We nta kintu uzi. Urebe. Listen carefully. Operation Unity is going public. The whole thing. Operation Unity wakoresheje cyane wica abantu tugiye kwishyira ku karubanda afite ibimenyetso. Hey! Marikana fata ikisaza mu ijoro. Wikinga. Our arrangement never happened. You're going to destroy my file. Uraza kurimbura amadosiye mfite yuko twakoranye byose ubirimbure. Go public with the truth about the operation. I am the director of the most powerful organization in the world. I will not bargain with you. And call it coercion. If I'm not being convincing enough, there are other ways. Uragenda wemera ibyaha kandi ngiye byo twakoranye byose ntabwo uri buze kubishyira hanze. Niwanga ndakwereka ubundi buryo tubikoramo. Urebe. Hey. Hey. Urebe. Fine. We'll do it yours. So turabikora mu buryo bwawe kiramutinya naco. There is no chance in hell I am admitting to. Ariko nta mahirwe ko ndi bwemera icyaha na kimwe. Whisper of Operation Unity. Ile Operation Unity nijana mu itangazamakuru. Died before the day is over. Uraza gupfa mbere yuko n'umunsi urangira. That was the last friend you will ever meet. Icyo nicyo gikanyisho cyane umubwiye ntuzongere. Your old friend. Urashaka kurasa inshuti yawe ya kera. Go ahead. Komeza ndasa. You'll be doing me a favor. Uraza no kuburi kumfasha kunyica. Bikore. Do it! Bikore. Soza barapanye kera. No. Yeah. You're not getting off that easy. Ntabwo wapfa gupfa byoroshye gutyo. Kuri gukwiye kuvuga. I want to tell it. Kandi uri buze kukwivugira. There she is. Kumbe dore ngahantu yarira abashize. Kigabano cyari cyarabahishe. Yamaze kubagerayo. Nobody's out there. I've already checked. Pa nta kibazo na kimwe kirana ahantu hose namaze kuhasuzuma kakana papa muzehe yakagize nako sogokuru yakagize agasirikare. Nega kumbuye. Hey sweetheart. Bite sweetheart yigiye kubagwaho. Abantu bari barabahishe. Sorry about all that. It's all right. We're fine. Just sorry about everything that you've been through. Is everything okay with you? Couldn't be. Mrs. Sawa, Mrs. Sawa. Anybody want to go home? I do. Murashaka gutaha cyane. Kubacyura. Robinson was indicted after admitting to the existence of the Marley... Robinson ibyaha byose mu binyamakuru nyuma yo kuba mushize hanze na bya bimenyetso bano banyamakuru ibyaha byose ngo byashe kumuhama. These comments. Reba zino comment. The news cycle at its finest. Ikinyamakuru cyacu ngo nicyo kiyoboye niko abantu bari kuvuga. Reporting. Ndetse baraza kujyana award. Yarishimye. Bya bimenyetso byose ura musaza yakuye kuri external babinyuje mu itangazamakuru bishyira hanze. Nabibonye. What do you think? Uratekereza iki? Very thorough. Byagenze neza. Bikoranye n'umunyamakuru. Surprised you didn't mention my Vietnam mishap. Ahubwo kuba makuru yanjye mabi yo muri Vietnam mutashyize mu itangazamakuru byanunguye. Bike muzemba ari kuva muri Vietnam hari umuntu yarashaze afite imbunda kumbe nta mbunda yari afite ngo ryari icupa rya whisky. Kuba kira cyayakoze kera batagishyizemo abanyamakuru. Useni cyayibwira umunyamakuru bagihishiriye cyo. Yabikoze atabishaka zingari gutabara umuntu wafashwe ku ngufu. And I wouldn't have done it without you. So, thank you. Uriya mugabo nta kintu ari kumutwara iyo nza kuba nagufite wakoze. Here, Mira. Witokaje.
Kajete bafatanije kugira ngo uriya muyobozi wa FBI wicaga abantu yitwaje umwanya yahawe na leta bari abantu ugasanga nibo bari gusebya leta bamushize hasi ubu arafunze. Keep running. We nakana muze disi ruke yifuza kuva mu kaza kegura akaza kicara mu rugo akita ku mwuzukuru we. Hey hano yivuze iki kintu nicara nzarya iki kabaza umuntu aba yaragakemuye hariya na hano. I have a date. Ngiye guhana n'umuhungu giye kuntereta. I don't need anything, just let me know. Usigarane n'umwana wanjye Natali nimugira icyo mukenera mumbwire hari agahungu kagiye kunsohokana. Morning. Uyu mugore nta mugabo yagiraga nyine. Anything else? Nta kintu ukeneye. No shooting guns. Nimuze kurasa. No guns. Oya nta byimbunda. Where do you stand on explosives?